Evo, dobar dan. Dobar dan. Dobar den. Kanjon Matka. Treći dan. Ima još jedan fotomat. Uđi, sada. Ima još jedan fotomat. Sa sve kaci. Hoću ja im nešto uzadne. Ajde. Evo, Nikola će da kaže sad Nikola. Mi sad idemo... Gdje ono idemo? Na Gorno Karabah. Na Gorno Karabah. Nije to baš tako, ali tako nešto slično. Na gori nekoj, na Gornom nekom nečem. Ekipa ambasadori dobre volje. Kanjon Matke. 35 km od Skoplja, početak. Vreme mnogo ubavo. Šta se ovdje radi, čuva se onaj most. Onaj most napravljen prirodno, drvo, prirodna ruka, sve prirodno. Samo još da vidimo da li tuda treba se ide na Gorno Karabah. Vreme mnogo ubavo. Zajebali smo se, trebali krenuti levo pa da bi... Do nekog sljedećeg uključenja. Ima napred još neki restorana, malo napred. Mada kaže, Nikola kaže može i da pešači. Evo, dragi prijatelji, Kanjon Matke, lepota Božija, još jedan raj na zemlji u državi Makedoniji. ...34 km od Skoplja.
ne treba propustiti. Svakako.
gore sad? Jel može gore? Pa nema drugi put. Zatvoreno. Da okrenem. Da okrenem. Da može i onda stane. Hvala. Zabranete fotografisanje. Evo, vaše pravo da znate sve. Drug Tito je rekao, partizani zabranjeno je fotografisanje.
Znači tu kad smo, a?
stižem da jedemo leba. Kako god vi. Kako vam je volja. Ili da zovete da pitate predsjednika da li sme to i to. Ima ovdje dole.